uthanda ushebe uma uthanda olinye iNazaretha uthanda ushebe uma uphe elinye iNazaretha uphe ushebe. Indaba yami ithi kukhona indaba engake ngayixoxelwa ubaba ongizalayo babe sekuphakameni ebuhleni bokuphakama. Ngikhulumela usuku lwangolwesibili lomdlakawayo abasekho baba sekuyithina. Uthi ubaba sahlabelela sawungelisa umdedele safika eparadise waphuma uNkulunkulu weza kuthina ufika wasibuka sahlabelela ushembeke mayisibuka usuka ngabuka ubuso bethu usuke bona inkinga ekuthina omunye nomunye unenkinga. Uthi ubaba yayisi iphakamisa isandla inkosi yayisibabusisa base beyaguqa ingakasikhipi isibusiso yayisibabuza ukuthi njengoba nize emhlanganweni kaJulayi nisuke emakhaya ngicela ukubuza ukuthi njengoba nize kushembe ushembe nimphatheleni. Uthi ubaba yabuza inkosi kwazi kakathathu yathi ngicela ukubuza amaNazaretha size emhlanganweni omkhulu kakhulu enomdedela abo7 enemgidi abo7 enemvunulo emakhosazana abo7 enobheka bezayo ekugcineni. Ngicela ukubuza amaNazaretha ukuthi ushembe nimphatheleni. Ithi ngiyazi ukuthi nicabanga izipho enizongipha zona. Cha, ngibuza ushembe lo wehle ezulwini wezemhlabeni wazoniqoqa wanigeza wanenza nabanje ukuthi njengoba nizeki kuye kuyinyanga yomhlangano uzohloba ngani emhlabeni ahlobela amazulu akhe nimphatheleni. Bakuthi sathula pendulo sasingenayo. Uthoyisebuza uNkulunkulu ukuthi khona umuntu ongelona iNazaretha ozenayo ozomkhombisa ushembe. Khona umnikelo owuphethe owuphathela abakini ozofika unikeza ushembe uthi inkosi yamakhosi ngicela upha abantu bakithi ukumaya lapha bekhona. Ithi inkosi niyazi maNazaretha ukuthi njengoba mbuza lo mbuzo kuze isikhathi lapho ibandla liyobe selilikhulu khona niyosuka emakhaya nize ebuhleni ningazeli ukuzokhonza ushembe ningazeli ukuzofuna ushembe nizobe nizofuna imali. Ithi inkosi nobona ngamafoto kaShembe azobe ekhandwa enziwe inhlobo zonke kube sekudayisa uShembe uqobo lwakhe. Ahangaza abakhanda amafoto noma abelulelekile yini ngoba inkosi yathi amafoto lawa ayino Thailand ngemuva awu4 khona yathi angabophela lawo mafoto ngoba lawo mafoto uShembe uhlala kuwona. Ithi inkosi ngibuza ngoba uShembe wathi mayefika emhlabeni wanifundisa ukuthi ngalezi inyanga zomhlangano ningayenzi imisebenzi emzini yenu ngoba okhokho benu basuke beseduze kaNkulunkulu bezokhonza uNkulunkulu bezobheka ukuthi abantwana babo batheni mabefika ebuhleni bamnikana uShembe ukuthi uzusinikele okhokho bethu. Yikho ngibuza umhlangano uqala ukuthi njengoba nize emhlanganweni kaJulayi niphethe nemzini uShembe ayinike okhokho bethu. Ngibona umgazi la aphinda somhlabelelela naye amavesi amabili akasondela lo weGauteng. Kukhona indaba abangcwele esithinta sonke bayethe ubaba befundisa isidinga sonke indaba kaShembe. Siyemhlanganweni bangcwele
angazi lensizwa noma ikhona la ekhaya engahlangana nayo ebuhleni ifika kimi lensizwa edokodweni khuluma ngomhlangano kaJulayi khuluma ngomhlangano kaJanuwari khuluma ngomhlangano kaOctober ithi lenhlansuthi eyala ekhaya ithi Mshumayeli kwakuJanuwari ngifike mhla ka-20 kuDisemba bengithi ngifuna ukufika abantu bangakagcwali ngiyonikela enkosini angikholelwa mina ukunikela embengeni ithi ngithe mangifika kwathiwa inkosi segumbini ayisabona kahle ithi ngathi ngiyayeka ngengisanikela kanti ebusuku luzofika unyazi kulensizwa kukhona ivesi esizolizwa kulesi sihlabelelo lithi ebuhleni khona isihlalo esisiguqelayo kulesi sihlalo kuhlela uNkulunkulu kuso seyifikile awungishayela u5 no6 ku66 ngiya endabeni yalensizwa eyayingixoxela inkulumo yayo sulungile kahle kahle isonto lafanele abantu abafana nathi abangazange baye esikoleni abantu besikole yonke into ukuze bayenze funa bavule iphepha bafunde ephepheni mina ukuhlabelela nje ngivele kuhlabele ngokuhlabela ngesazi awuhlabelela akakho ubaba emhlabeni onothando njengowe akakho ubaba emhlabeni
umuzi wasebuhleni khona isihlalo khona uNkulunkulu khona ithi ke lenhlansuthi mayingixoxela ebusuku ngase ngiyalala ebuhleni base kuyafika uNyazi bathi hawu mntanami awunikelanga wena imbengeni uthi yebo baba ngifuna ukunikela kuwena kwathiwa ngukho usegumbini Luthunyazwe mntanami imfihlo leyo ukuthi uShembe usuke segumbini Niyezwa maNazaretha Uma kuthi uShembe usuke segumbini imfihlo Mina ngike egumbini Mina ngijima umhlaba wonke nebhuku lami ngihambe ngiyamema ngimema abantu abezuze emhlanganweni kaJulayi beze ngizohloba ngabo emhlabeni ngihlobela amazulu Uthi abantu abamenywe uShembe lizobabona kade ngihambe ngibamema emakhaya ngamakhaya njengoba kuphangise egumbini nje bengigijima yonke imizi ngihambe ngibakhetha ngithi wena kunomhlangano menyo uShembe ufuna ukuhlaba ngabo Ithi ngikhuluma umuntu ogibela emhlanganweni ngoba nemali La ekhaya ebuhleni bamaNazaretha khona ingilozi ezingenambala La ebuhleni kule ingilozi uShembe azabile Kwaxoxa lensizwa Ithi ayikho into engesiyona inkonzo mntanami la ekhaya La ekhaya yonke into oyenzayo lezi ingilozi zihambe zimbhala Ithi umuntu omsukemenyiwe uShembe ammeme sesekhaya kubo umbona lo muntu uthi mase kufika insuku ubuya lungisa imvunulo yakhe awashe ingubo zakhe azoyimbatha emhlanganweni ageza amabhudo akhe nezitsha zakhe engezona ezasekhaya azoyipheka ngazo emhlanganweni aphathe aye emasimini ayomba amadumbe azowapheka emhlanganweni Uthi lo muntu lo umenywe uShembe uzothi mayifika ebuhleni nawe mNazaretha mawufika ebuhleni Kuzokhala insimbi kavuka nathi uthi lo umenywe uShembe uzovuka etempelini ayothandaza abuyela edokodweni Ikhala insimbi kalala nathi aphume losuke ekhaya menyiwe ayemthandazweni Lenkulumo lenhlansuthi yayitshelwa uNyazi ebusuku kade ithi ngeke inikele yona eyifuna ukunikela baba Uthi uShembe lalela mntanami umsebenzi ngisuke ngiwenza uma ngisegumbini balabantu abazoze emhlanganweni Uma kumenyeza izwi kuthiwa umgidi wabantu bonke namhlanje uthi laba abasuka emakhaya bemenyiwe uShembe ababhalile ebhukwini labo bazovuka ekseni bahlambe imizimba bavunule bayemgidini zifike ingilozi zomgidi zibabhale afike uShembe abusisa umgidi zithatha ibhuku zihambisa uNyazini Abamenywe uShembe besuka ekhaya uzothi mayisemthandazweni ifike ingilozi imbhale usibanibani Nkosi ukhona iyathika ithatha ibhuku ilihambise oNyazini naso siguqweni sikathwalo mfumo kunjalo ithi lalela mntana kukhona abasuka emakhaya benze emhlanganweni ngoba benemali ababhala ndawo la uzobona makuthiwa umgidi abantu bonke behlaba inyuka emgwaqweni bayemadolobheni bayapheka bayahlimbisa badayisa bazofuna imali akukho uShembe lapha babhale khona Ithi bonke laba bantu abasuke benze emhlanganweni ngokumena uNkulunkulu ubabona makumenyezwa umsebenzi bavukseni bayemsebenzini ingilozi umsebenzi ibabhale laba bantu ithatha ibhuku ilise oNyazini Ithi lo msebenzi wami mntana wena kathi ufuna ukuyonikela ke mnike ngeke kumbe Ngifisa ke ukukhumbuzana ke maNazaretha ukuthi njengoba sikungela umhlangano kaJulayi noma ngaba uyile emhlanganweni yiba kuJulayi amen Lezi zinto kuthiwa singazidli kenyanga umhlangano singazimali ngoba uNkulunkulu usuke enesikhathi sethu uNkulunkulu usuke enesikhathi sokukhuluma nokhokho bethu njengoba singanaki nje ukwanikelela bayamangala phela nabo Shembe ubekhona umntwana wethu ebuhleni Luthunyaza akamnikanga lutho ukuthi nginike
ucelile wena ucelile wacela yonke inhlobo ucela imoto wacela ugalo ucela ukuba nemali ucela ukuba namasudu kodwa laba abantu abakulethe emhlabeni abakukhanda asibakhumbule phela ngoba njengoba ethi uNkulunkulu singahlabi emakhaya ngenyanga umhlangano basuke bengekho basekuhleni baseduze kwakhe bazolindela ozothi mayivala umhlangano bese belinda ukuthi uShembu semukelisani esikuphiwe zingane zethu uthi umfundisi uNtombela isipho semndeni yakini sokuthi abamaye u30 rand unefoni wena ka 16,000 khuluma ngefoni ngoba ngisengalo wefoni hlala emotini iviki lonke emkhokheli bafona abantu iziphela ibhethu ngibeke icharge ngibeke ifoni ifundisana amanga ningi nje mkhumbe sefonini funa mina ngikhuluma nomuntu ngikhuluma into esibona nayo sixoxe siphikisana hayi ngefoni ngisho ukuthi bangcwele siye emhlanganweni uzothi uma ubanjwa lapha babumfundisi mama ebanjwa kuthiwa uphi umshumayeli wakho utheni umshumayeli ekhaya ngiyaxolisa kwabavele bagibele bayemhlanganweni bangasonto indawo uke kwabanjwa ingane emkhokheli ngoJanuwari sibuye entabeni ngabizwe office umshumayeli uDlamuka afika amakhosazana amabili ahleli alako ma-18 kwathiwa nazi ingane zakho zilahleke ngesonto zizobuya ngolwesine sezize office zizoreport amafoni azo athathwa abafana ngathi bantu abami niyangazi zathi siye sikubone emafonini nisabathaphi nini zashe nini itempele edrobheni hayi edrobheni eGoli ngathi niqambelani mfowamanga nithi umshumayeli wenu yimi zathi sisho ngoba siyakwazi ukuthi ngaseGoli sihlale sikubone emafonini ngathi bashumayela ngizasi lezi ngane etempeleni azimtshela ukuthi so abaphi abafana benahambe lapho kwathiwa yilaba abatshajayo bangale eMozambique bebengisebantu banezindle nanda ngicela ukusho la ekhaya ukuthi omama ayithi ingane yakho manje emhlanganweni kusuhlale nayo phansi wayitshela ukuthi mntanami lapho yakhona ezulwini likaNkulunkulu akukho yokwenza ngaphandle ko-anti emhlanganweni nobaba ngokunjalo iy'ngane zamakhosana amancane azithi maziye emhlanganweni kobaba nihlale nazo phansi ngoba inkonzo uShemba akhuluma ngayo kuvesi 34 Mthandazo weSabatha aniyenzi azisuphuma ingane zemhlanganweni abazali bengashomo lutho kuzo akathi ekhuluma umshumayeli nomkhokheli etempelini ebelekelela nina bomama silekelelane ngoba lezi ngane siyayidinga kusasa zokhula lebandla zingamanazarethu ayikhuliswe ngomthetho ayisuke nawe ekhaya umthetho ifike esontweni imthole umthetho kaShemba kungabanjwa ingane ukuthi ekhaya kade kuxabana ubaba ngeSabatha etempeleni ngikule ekhaya uyeza uma wayo uza kimi uthi mshumayeli ngicela ungincengele ubaba wakwami izingane ziyovula nge-20 ezikoleni ngicela ziye emhlanganweni ngithi no baba umama ucela izingane ukuthi ziye emhlanganweni uthi lowa ngeke ziye lezi emhlanganweni ngoba isonto la ekhaya ezanga ziye esontweni ubumculo unobala kuthiwa kunendoda yamemeza esontweni ngakini uyayazi